Ferdinand Waititu muthuri tutirakuiguira tha tutira sympathize nawe ona tutiraturwo ni ura turona nitiguite kuri ori kana tukamenya kuri ori ni hakwa ndie kana ni mabithero kana we mucii no riri gukwira undu umwe karanga mundu ni content ya kurunga icuri hatari usabania kurumana kana kwanika mundu tutirakuiguira tha na tutira sympathize nawe gitumi ni giki hindi ria wari office-ini ri icio mbeca waijaga ri icio kwa tukane wiyite nacio roherwo ri watwaraga ku wagayanaga na ithui atongoria ni mutukuaga wana ni tondu hindi atwa muthura mwathi kuri handu mutwariririe muthia kuhonia nda cianyu na gwitirie inyue enyewe mukariganirwo ni Wanjiku we Waititu hau uri kana hau gutura ithari ka ni ukuma kando kuma we don't care ino thirikari to neo thaici twamithurire ni tondu watha twikira atongoria oru atongoria eedi agutuhinyiriria thaici economy ya bururi ithukite gutiri undu no murathi mwega na gutiri biashara onemo irerugamia maundu mothe ni marugamite ni tondu twathurire atongoria oru riu onayo Waititu tutirakuiguira tha nona hau uri uguikara o hau tukurorete oroguo. Number 2 mundu uria ungiguteithia mundu uria angiuga ume njera either hena fine kana hatari na ume for free ni President William Ruto uwina ki kana niwe thaici augite wikio Kenya no sono ungiguteithia Ferdinand Waititu. Number 1 indo cia wici citigunaga riu ri urenda tukuiguire tha twitao ona twakuiguira tha ri tuguteithia na ki Ferdinand Waititu nie ndina uru nawe no ndakwira uhoro wa ma hau we niwe weikira na hau we niwe weikirire wi muini na ni urenda kuwerwo video thaka na theru Pehen Entertainment ni turakuhe offer haria turagucutira video yaku na ciringi 5,000 o rwimbo hura thimu waranirie na director 0710 799 162 offer no irathi kwa ihinda ria mweri umwe tu.